Abakunzi ba Mountain TV Rwanda ndabasuhuje ikaze mu makuru yacu nkwibutsa gukora subscribe. Twerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Burundi bwatangaje ku mugaragaro ko imipaka ibahuza n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda ifunguye nyuma y'imyaka itari mike uyu mupaka wari ufunzwe. Gufungwa k'uyu mupaka kwateje ibibazo bikomeye cyane birimo kutagenderanira cyane cyangwa se guhahiranira mu bicuruzwa harimo amafi, bikomoka ku binyamisogwe, imbuto ndetse n'imboga byaje kuba iyanga haba mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse abarundi nabo bahura n'ikibazo cy'inzara kubera kudahahirana n'umuturanyi wabo w'u Rwanda. Ibintu birasa rero naho byagiye mu buryo nyuma y'uko hari hamaze iminsi havugwa amakuru y'uko umupaka wafunguwe ariko inzego zose zikabigira ibanga. Kuva ku itariki ya 30 Nzeri abantu ba mbere nibwo binjiye mu Rwanda, ndetse ibinyamakuru bimwe na bimwe bikemeza ko imipaka ifunguye, nyamara ubuyobozi buricecekera ntihagira igitangazwa. Kugeza ubu ariko Uburundi bwamaze kwemera ku mugaragaro ko imipaka ibuhuza n'igihugu cy'u Rwanda ifunguye bidasubirwaho, ariko bwongera kumvikana busaba igihugu cy'u Rwanda kubarekurira abagize uruhare mu igeragezwa rya coup d'etat yapfubye mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubwo bashakaga guhirika Perezida Pierre Nkurunziza w'iki gihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Ambasaderi Albert Shingiro yemeje ko bafashe icyemezo cyo gufungura imipaka ibahuza n'u Rwanda ku nyungu z'abaturage, ariko ngo ikibazo ntaho cyagiye. Ubwo ni kiriya narimaze kugarukaho. Mu magambo ye yagize ati: dukora uko dushoboye kose ngo tubane neza, kandi ibintu bigeze kure nubwo inzira ikiri ndende. Wabaza uti ko mwari mwavuze ko imipaka izafungurwa ari uko abashatse guhirika ubutegetsi bahawe Burundi baba barageze mu Burundi? Icyo nakubwira nuko abashatse guhirika ubutegetsi muri 2015 benshi baracyari muri icyo gihugu. Ibiganiro birakomeje, ntabwo twareka gufata ibyemezo byorohereza abaturage bacu, kubera ko icyo kibazo ari ikibazo gishobora gufata igihe kitari gito. Ambasaderi Albert Shingiro akomeza avuga ko igisambo kitakwiba ngo gihungire mu rugo rw'umuturanyi, maze ngo mukomeze mubane neza, kandi uwo mujura bakomeza kumugaburira ndetse banamuryamisha, ibyo bita kumucumbikira. Akavuga ko yizeye ko u Rwanda ruzakemura ikibazo hagati y'ibihugu imigenderanire idakozwe neza cyangwa se ikaza idakomwe mu nkokora. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda we avuga kuri iki ngiki, Mukorarinda nyine umuvugizi wungirije yashimiye icyemezo cyo gufungura imipaka, ibyo kohereza u Burundi abagerageje guhirika ubutegetsi byo ngo bizakurikiza amategeko, ntabwo ari amarangamutima. Magambo ye yagize ati: umubano w'ibihugu byombi ni ngombwa kubahiriza amategeko n'amahame twashyizeho umukono, biruta uwo mubano. Ntabwo umuntu yambuka umupaka agata ibintu bye, umuryango n'abana, cyangwa se akabazana bose akina. Ibyo yaba yakoze byose banza uwo muntu ureke ashira impumu, noneho hanyuma murebe icyo amategeko twashyizeho umukono nk'ibihugu byombi abivugaho. Mukorarinda akomeza avuga ko minisiteri z'ubutabera mu bihugu byombi ziganira kuri aba bantu bagerageje guhirika ubutegetsi mu Burundi, ndetse hazakurikizwa icyo amategeko ateganya hatagendewe ku marangamutima y'uwo ari we wese. Agashimangira ko iki kibazo kitagatumye ibihugu byombi biba banzi, ndetse ngo bibangamire ubuhahirane bw'abaturage ku mpande zombi. Ibi ngo bakwiye kubirenga, abaturage bataharenganiye, kandi ntawe ukwiye kwidegembya yarakoze ibyaha. Iyi mipaka yafunzwe ku mugaragaro agana mu mwaka w'ibihumbi 2016 nyuma yo gushaka guhirika ubutegetsi nyine bwa Pierre cyangwa se Petero Nkurunziza wahoze ayobora iki gihugu. Uyu mutegetsi akaza kwitaba Imana nyuma yo kuzira uburwayi, azize uburwayi, ariko nyine coup d'etat yo ikaba yarapfubye kuko yabashije kwihagarika ntiyagira ku cyo yagomba gukora. Icyo gihe hakurikiyeho imvururu ndetse n'ubwicanyi bwakurikiye mu gihugu cy'u Burundi,
yewe bamwe mu bakekwaga barahunga, bamwe mu mazina akomeye harimo n'abajenerali twumva ko bishwe bakekwagaho kugira uruhare muri iyi kudeta. Ibintu bisa naho bisubiye irudubi. Mu myaka rero yarishize yose kuva icyo gihe Burundi bwari butarongera kugenderanira mu buryo bweruye n'u Rwanda, aho imipaka ihuza ibihugu byose, yaba umupaka wa Kanyaru ni mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi mu burengerazuba, no kuvuga ngo za Bugarama, ndetse yewe no mu burasirazuba hirya ahangaha za Bugesera. Ibyo byose iyo mipaka yari ifunze ku buryo budasubirwaho. Ariko kuri iyi nshuro ubu noneho umunyarwanda ashobora kwambuka nta nkomyi akerekeza mu Burundi kujya gukora ibikorwa bye bitandukanye, ndetse agataha mu Rwanda. Kimwe no Murundi nawe ushaka kugira icyo akorera mu Rwanda ubu ngubu yemerewe kwambuka, nyuma y'uko abategetsi ku mpande zombi bakuyeho urujijo ku ifungurwa ry'iyi mipaka. Ku ikubitiro ubwo byavugwaga ko imipaka yafunguwe, umuvugizi wa leta y'u Burundi yahise avuga ko bitashoboka ngo bafungure mu gihe badahawe abo bantu bashatse gutera kudeta mu Burundi bahungiye mu Rwanda, ndetse avuga ko ari ibinyoma. Icyo gihe nanone ku ruhande rw'u Rwanda Ayaremu Korarinda nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma nabwo yari yatangaje ko ataza amakuru aho yavuye y'iryo fungurwa ry'imipaka y'u Burundi bahuriyeho n'u Rwanda. Ariko kuri iyi nshuro birasa naho noneho byakuyeho urujijo. Ni bya bindi bavuga mu Kinyarwanda ngo nta nduru ivugira ubusa. Byanze bikunze hari amakuru yari yavuye kandi ari impamo, ariko yenda abatanga hanze kuko hari ibyari bikinozwa. Ayo nguko rero abarundi ikaze mu Rwanda, abanyarwanda ikaze mu Burundi. Reka mbifurize gukomeza kubana na Mountain TV Rwanda mu biganiro byacu n'amakuru atandukanye. Comment turazakira, ndetse n'ibindi bitekerezo ushobora kuduha unyuze aho ngaho hasi mu kiganiro.